Совета Торото Максим Кириш Мосов Дэйдэ тогоо сүппэк яллааха усустар сүппэхэтэ күнүгөр Россия Кинситерилия комитетин президиумун урагынан беге Россия Федеративный социалистическая республика денехинен автономный статуста республика бар болан государственный статуста намыт Сахара амбастыкынан бәда государственность болбута иннеканан бүгүн беге үйөнө катан туранан беге республикадан төрүттәбит Максим Кириллович Мосовка тында себекке өтөбөтүн урабыт. Алыска Tapallah terebi doydubun Ahtabın sanıbın eygin En ırat salgınlar oydaran Kötümin ehetten yeğer Doydum yenen keregin Umnom sağamin eygin Üne sayda turkurudum Üceğe ürdükке terdim Убастыбыллах, Орахтан, Чубастан, Тоғылбастан, күнін анын ölçüктер бұд. Эйге бүгін соғыталақ, өргөйді құды күніне бұл республика бит жығын күнінен. Бүгін күнге соғыталаңыт, бейге ұлу байпыт, государственный деятель Максим Кириллович Мосов төрөбі түрік төрбетігер кілен тұрар кітінен едейсті ағарды болыд. Бу сыллатайы эһиги бейгатыгер традиция астомут. Бу күннерге эһиги бейгат бул. Сүйтэх улахан солталах бу бөлөк булаңыт, бөлөк төһөгүт бу Максим Кириллович Мосов төрөбү түрүкөй тутугар анаан менен атын аттан солталан келеркетигер биһи ытыктан сүгүрүйен туран ити исти мактабыты берди. Бу жолу күнгө маанилиятыктар эһиги бэйат эмиэттига туспа өйдөө саналаах, тыллаах өстө, бағарар баған алаах, эдер этилер, жоғыннақай күнге бэйат мандык санаах устан келен турар болуқта. Оннук тур. Обус үчүгер. Күнге маанилиятыктар онтон сахалы серинен букурдук сыптахаран арчаланан алгыстанан қомуғын тұғын ұқтығынан алгыс тиедерін тұғындай. Атын мені Сирдағымен Елена Ефремова енмін, маннағы Сайтам народ айыметін жетік салаятчыда, нерек депутата, сақылай алтынан сәндағы ерексеткен.
Светлана Васильевна Дьяконова. Татьяна Васильевна Иванова. Bir de dudaklarım attı, ne mecburiyetim, onun tam bu korattan bir hacı kuskete ne bu lojik olan, burada lojik olan kalendere lojik ada. Hani burada ne namı demir geçtiği tarafından orası bir ister kalendere bit. Onun daha şurayı görürse, onun da ara sıra sertlikten geldik ki olacak. Ara sıra bir barış kuskete var tuttu. Ara sonuçlardan geldi. Daha şöyle. Ondan sonra yürüyüşten duran bugün mangal kustubut artıgar gündü mangal olacaklar. O okul tırmanır. Bugün bu yürüyüş beygirmeniga Россия гражданları bitiyen bütün Rusya'da aksiye bitiyen bugün beygi Иванов Владимир Прокопьевичка Саха Республикатын
Атын bu народun nastara. Kini bu bende sütte şükrey isterim pahanla filosofiska ispahanla sütte şükrey kurulur. Aras verdi. Onun da bugün iyi bıstapka bugünden kire körüyokput. Onun da bir beni tuhananla bu kasık dinleyken oluktaftırın arkadaşlar bir çoğulan bu bilgi sayıdan da yöntem dedikte. Eğer bir sütun tutun bağırır. O sütun işte bir görevli aslında. Onun görevli aslında. Jense pada waktu diberi satu beri nasi itu beri terutama özellikle beriler tuh ulahan alat dari beri kan itu terdapat bugün teknik kerabat olmuş sohbetler bu kemudian coba karena bu ya kadın bıstık tarafından aralıkta yemek bu itu karena sahada tentang campuran bu kulitan beri bu juga kemalatan jika kemudian kalau beri jomur kalau dia akan bu itu депутаттарын жылын сәткетін адыктар мұстаққын аралықтан типтіктіңдік ағаттабейбіз. Республикамыз негелекпіл культурный сәттілігін жылынан құлағатын келесі тойқылыттан керей кеткен ұғеттер мақтығамыз. Көлгілерді жүзі өстерін тұтыған ойылу, оғыру ойнытын керей кейіні оғынларын сенері маллары аян жөңі соқтырауыт бұйырттағыз. Қандық текемге керей кеткен ұғыр Kamyonlar mülavad bütün bütün cinsiyetler, bütün şekillerde sonra John Distin maktamız kullanıldı. Bütün kısımlarında. Böyle ne kadar ilginiz bizim İspahan'da, bütün göster, Sahanoğlu'nun kültürünün, historiyatın, savuklu sayılarında ilgili gidiyorlar. Böyle bir tırıvar algıstı bütün cinsiyetler oldu. Yorova için duruklar olun, ülke istekli ilgiler, yeterli tespitler oldu.
Suna salva. Yeah.
haladi. Onun bilgimin bilgiini bilemedi. O diyeler ki o iyi. Его уже коллектива, он бирне велосипедисттер, боламыт, кыттыамыт, bu degegene, bunu ola degegene, 200 velosipedlerin belirttiğimiz. Respublika'ya bu disipliner ayarlıyoruz. Bu kadar maktana var. Ondan Allah'ın yoluklar, yağıtlarlıklar, hatta bunu kurtarabiliriz.